Yes, tudatinze reka turebera mu itangazo ry'ibyemezo by'inama y'Abaminisitiri yateranyije kuwa mbere tariki 26 Gicurasi 2025. Inama y'Abaminisitiri yateraniye muri Village Urugwiro iyobowe na Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Inama y'Abaminisitiri yagejejweho ingamba zo guteza imbere ishoramari ry'abikorera, kongera ibyoherezwa mu mahanga no kunoza imicungire y'imishinga leta ishoramo imari. Inama y'Abaminisitiri yemeje politiki yo gusangira amakuru. Iyi politiki igamije gushyiraho uburyo bumwe kandi bwizewe bwo gusangira amakuru mu buryo bufite umutekano byihuse kandi bwubahirije amategeko hagati y'inzego n'ibigo bya leta. Inama y'Abaminisitiri yemeje amasezerano ajyanye no gutwara abantu n'ibintu mu kirere hagati ya Guverinoma y'u Rwanda na Guverinoma z'ibihugu 12 bikurikira: Eswatini, Guinea, Liberia, Malawi, Mali, Zimbabwe, France, Georgia, Pologne, Oman, Suriname na Canada. Inama y'Abaminisitiri yemeje raporo ngarukagihe ku ishyirwa mu bikorwa by'amasezerano mpuzamahanga ku iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu. Inama y'Abaminisitiri yemeje iteka rya Minisitiri ryerekeye ubwishingire bw'umwana bukorwa na leta no kubera umubyeyi umwana utabyaye ku rwego mpuzamahanga. Iyi gahunda y'inama y'Abaminisitiri yemeje isobanuye ko ushobora kubera umwana utabyaye ukamubera umubyeyi ku rwego mpuzamahanga, ukaba uri umubyeyi umwana atavuka mu gihugu kimwe n'icyo uvukamo ariko ukamubera umubyeyi mu buryo bw'amategeko. Ni kimwe mu byo inama y'Abaminisitiri yateraniye muri Village Urugwiro yemeje ejo. Mu bindi, Minisitiri w'Ubuhinzi n'Ubworozi yamenyesheje inama y'Abaminisitiri ko kuva tariki ya 18 kugeza tariki ya 27 Kamena 2025 hatanganyijwe imurikagurisha rya 18 ry'ubuhinzi n'ubworozi ribera ku Murindi mu mujyi wa Kigali. Minisitiri w'Ubucuruzi n'Inganda yamenyesheje inama y'Abaminisitiri ko kuva tariki 6 kugeza tariki 10 Ukwakira 2025 Kigali hazabera inama mpuzamahanga y'ibihugu bigize umuryango mpuzamahanga w'ubuziranenge ICO, bikorewe i Kigali tariki 23 Gicurasi 2025. Yashyizweho umukono na Dr. Edouard Ngirente, Minisitiri w'Intebe w'igihugu cy'u Rwanda. Iyi ni inama y'Abaminisitiri yabaye ku munsi w'ejo tariki 26 Gicurasi 2025 ibereye muri Village Urugwiro yerewe na Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Izi ni ingamba ndetse n'imyanzuro y'inama y'Abaminisitiri yemeje, byo bigomba gushyirwa mu bikorwa vuba cyane guhera ubu kuko byashyizweho umukono na Minisitiri w'Intebe Bwana Dr. Edouard Ngirente. Mukomeze kubana natwe mu biganiro bya buri munsi. Gahunda ni yindi no kubagezaho amakuru ndetse n'ibyo mutigeze mwumva ahandi hantu hariho hose. Mukomeze kubana natwe mukora subscribe, share, like ndetse na comment mudushyigikira. Manuka hasi mukanda kandi inzogera. Mukomeze kubana natwe mu biganiro bindi bitaha. Imana ikomeze kubarinda mu bintu byose mukora, mu byo mubamo. Imana ikomeze kubana namwe. Nge mwari kumwe kuri mikoro, The Softman Official. Mugira amahoro.